lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ken nabindisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Maminsan pa'y, pagyamanan da kayo manan amin, itiingkay panagdengdengeg ditoy programa tayo. Namnamaan nyo nabasa mi amin a komentaryo. Ket no maadaan kaminto iti oras, mangibasa kaminto kadagiti kablaaw ken shoutouts. Sapay kuma, tadi kay tumauma adumngeg kadagiti sumarsaronupay nga uploads tayo. Agyaman kami unay kakabsat. Iti daytoy agundaway, sagutan da kayo manen iti sabali pay a compilation, dagiti napalpalabas a drama tayo. Intay nga rodan denggan, dagiti drama. Ti surat ngayon ta ikan biyagita, ket nagapu kanipagayam tayo a Jerry, Manipod, probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kablaawan kayo man pay itinaragsak kanabindisyon nga aldaw. Pagyamanak unay, numapili yumat nga idrama to'y pakasaritaan ti biyag ko. Kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan a Jerry. 22 titawan ko idi nakasikugak. Madamaak paylaang idi nga agap apply tapno makastruk iti serbisyo. Ket tapno maiwasan ti chismis ken negative nga impressions dagiti tattao iti pamilyami, nagkasar kami kani Ivy iti judge. Intuloy mo't ni Ivy tinagadal, kabayatan ti kaaddak idi iti training. Agingga nga inpas ngay na ti anak mi. Kalpasan ti sumagmamano abulan, nakastrekak meten iti serbisyo. Jakon na sarungkaran dagiti aginak, gaputa diretsyo meten ti panagjutik. Gaputa awan pay met balay mi, nagnaed da pay laeng ijay balay, kadwana dagiti kakabsat ken dadakkel ko. Ngam ididandanin ag-graduate ni Ivy, marigatan nga aginawid ijay lugar mi. Iso anang kita iti mabalin na apagdagusan iti mismo nga ili. Ket inayaban na ti inana tapno mga awer iti anak mi. Kabayatan ti panagadal na. Kada umawag idi ni bakat ko ket kwarta ti ibagbagana. Iso ti kanayon apagrekyaran mi. Dito'y kung arudan arugyan ti ag salaysay. Anya? Kwarta manan? Kat no kaipawpawit ko lang kan kay di na panalawas. Wen, masakit nga rod ni baby. Kuna ni nanang an nasaysaya at numaipan iti ospital. Iti kasta ma-check up dagiti doktor. Apay, agan ano ngamin ayan ni baby. Amangan met no nabaybay amon, gapo iti kanayon mo akaawan. Di nakpagsawan iti kasta, Jerry. Tauray no kasano ti kinabisik iti pagadalan. Amuklat ta nga ikan iti oras ti anak ta. Una, ngam kada umawag ka. Kwarta. Amumet amaminduak lang agsweldo iti makabulan. Agam no dumawat ka. Kasla kanayon akmutan nga agsweldo. Saan ka matapilitan no talagang awan? Numangtad ka o di agyaman na. Ngam no awan, di awan. Sana masapul nga adu asaom. Unay ka na ya. Maawatan na kumamet. Ado ti paggastusak dito eh. Wen, maawatan ka. Ngam maawatan na kumamet. Amumet nga agad-ada na. Ado ti paggastusak. Sa anak mat kat adumawat no amok nga awan kwartam, Jerry. Sige, tamang ipawita. Ingka nga rod ipa-check up ni baby. Iti kasta, mataming adagos dagiti doktor. Nanang, apay no dito'y kayo pala ang dagos mi nga agnaad aging kang agturpusak. Nay, Kunak man no sumagmamanula ang abulan ti panangkadwak kada kayo dito'y ay anak ko. Ay,
Kasano kat agririmat ni Jerry tunggal dumawatak iti kwarta kan kuana. Iso ana sa isaya at sa laangan no trabaho ak kabayatan ti panagadal ko. Iti kasta adda pangalaak iti pangalawans ko. Sa bagay, nasa isaya at ba't nga agpaiso nga adda bukod mo a kwarta. Iti kasta saan kalaang amang namnama iti ipawit ni Jerry anak ko. Wala nang saan abali ta-graduating akmatan. Ay katwan ang road. At damad kit de dagiti kakabsat mo amang tulong kin ni tatang mo. No kasyay nga adda matrabaho ijay talaon. Wala nang kit agyaman akunay. Awan anyaman na anak ko. Basta igaad mo kumati agadal. Iti kasta makalpas ka. Wala nang awan rumbang apagdanagan nyo. Talaga nga igagaad ko ti agadal. Saan lang apara kanyak. No di kat para kada tayo kan para iti anak ko. Okay. Kasano nga ita? Saan ka mat gaya man nakapasa iti board exam? Kundi review ka pa mat. Sayang lang ti kwarta. Bueno, adda sa bali apaka kumiku ma'am. Ket iso ti ipuy-ipuy atam. Iso adi mo sineryoso ti nag-review. Ket saan ka nakapasa? Ay, anya ka di manan dagita nga ibagbag am Jerry. Ibagaman ti pudno, Ivy. Adan samat lalakim. Gaputan dyan nagawa amit. Ket nagbirok kamatan iti sa bali. Ah. Ay, Apay, siyak ngay. Naminsanak lang mat nag-take iti board exam. Nakapasak matadagos. Lalaki akpay. Sigagi din na babae ti saan. Paliwawang. Sa bali siguro tinas asikaso ma. Iso di mo na ipasa ti exam. ay, awan oras ko ang makirinig ker may papaniti day taba ng Jerry. Tinasayaat, mangipaw ikakit di ti kwarta. Na, kwarta manan. Kada umawag ka, kwarta, kwarta. Ipaw-pawit ko lang arudan ken kati kagudot sweldok. Ngem pakurangan pay. Ay unay kamatan. Pangan anuam ayat ti kwarta. Amumat ang masakit ti anak ta. Kinapudno na, nag-seizure manan ni baby. Kat adda kami ita dito ospital. Anya. Oh, makita mo data. Siguro nabaybay amon ti anak ta. Gapo iti panaglalalaki man niya. Ay, awan ka skanda kita nga ibagbagam Jerry. Mangipaw ikakit di. Iti kasta, adda busbusan mi dito ospital. Awan ti maipawit ko. Ken... Inidepan nakit din. Ti awanan bay na babae. Ay, kasano da ito yan, Jerry? Masikugak matan. May sa kamit. No di kan tumot ngamin nagananad. Kasano ngay daytan? Jak mat naglangan ang nagtumar iti agas at tumtumarag tapno jak agsikog. Nakarga anak matlat ta. Jerry, Anya nga tanong. Just kikit di. iparagrag ko kasta ka di? Saan, Jerry? Basol iti Diyos ti Si panpanunutan. Baba Sultan iti imatang ti Diyos. Iso Saan ko nakmat? No di mo kabalan asungbatan tin inawag. Okay lang. Maawatan ka. Ngamin, amok nga addan pamilyam. Ngam pangaasim, tadi nakpilitan iti kayat mo nga aramidan. Uray ang niya ti mapaspasamak. Ipasngay ko ti ubing, Jerry. Sa paada iti ospital ti anak ko ita. Nyamot tan. Pasensya ka na, Julie. Sorry. Jakon na mo ti rarabidak. Jakon na mo ti panunutak. Iso at tila mapampanunot ko nga ramidan. Talaga mariribo ka nak. Nagbalinak abisi ka dagiti napalpalabas nga daw. Gapo iti kasasaan ni Julie kanti anak mi. Kasanungot nimin. Naganak ako uram iti bulan. Iso masapol ang ma-incubator ti ubing. Jakon na awagan ti asawak. Apay ngay. Di mo't pulos imawawag. Apay nga tan. Tinasayat. Awagak ni Ivy. Apay ngay. Jakmat makontak ti asawak. Ulitak nga idayal.
Wala ka. Apa ngay? I-text ko man lang. I-text ta. Awagan na. Hello, Nanang. Pasensya kayo, no da kayo tinawagak. Jack ngamin makontak ni Ivy. Nag-text akin ko na, ngamawan reply na. Iso ada kayong tinawagak. Kumusta kayon? Kumusta mo dagiti aginak? Kasi ti Apo, nasaya at kami batlat ta baro. Iso na laang taging gaita. Kat adda kami pa'y laang dito ospital. Saan kami pa'y anak kaawid. Manipod day dinaudi ang nagsaritaan yung kini Ivy. Anya? Nabayagan na siya. Katuhan, nabulanan kami at ito'y. Apay, anya ngamin ayat isakit ti anak mi, Nanang. Ay, adda sakit na itidara, Barok. Leukemia ti sakit ni Renji. Anya? Apay ngay, asaan nga imbagbagan ni Ivy dahi ta kanyak? Kadno saan nakakanumat ang makunta, kadagiti napalpalabas nga aldaw, Barok. Kan may sa, di nan maasikaso ti cellphone na. Nga main makumikom ang mga asikaso iti anak yaw. Dandani saan na kaya ti maidisaw. Agririno ko ha. Isu asaksakluten latan ani Ivy. Sige nga, Nanang. Pakibagayaman nga rotasong bata na ti awag ko. Kaya't ko makasarita ti asawak. Sige, tay bagak day taken ko na Barok. Hello, bakit? Apay ngay talasong batang ti awag ko. Inaramit ko mat amin nakabailan. Yung talaga adinan na ilasat pa Amo ti Diyos, asaan na ka nagkurang iti panangasikaso kiti anak ta, Jenny. Anya ka din dagita ngay bagbagam. Apay, anya tinapasamak. Ivy! Naidip na tan. Awagak manan. Saan nga makontak ni asawak? Anya nga tati kahit asawan na giti imbagana. Madiday to yung nagparparik na kanya ka. Awagak ti boss mi. Iti kasta, makapakadak. Masapol nga agawidak. Diyak makontak na asawak. Agraman ni Nanang. Di na matensong batang dagiti awag ko. Anya nga tanay at tinapasamak. Partakak pa iti agmanayo. Iti kasta, makasang pwede ka dagos. Sapay na po yata na ka nag-duty di rabi. Hanggang masapol nga ikarigatak na gawin. Overtake ak man dahi ta sar-sar na ikaw. Damasabat ko! Sa dinutiayan ko. Cherry, iho. Papa, hagyaman hakta nakaputa matlahangan, iho. Kumusta terik nam? Awan ka di tinasakit. Oh, di mo pa ikuti, iho. Imbag lang na, nasaan ka unay anadangran, itipan nakadisgrasya. Papa, tiyasawa ka. Sa dinutiayan na. Kumusta ti anak mi? Iho. Sa dinutiayan na, Papa. Pangasyo, takuyugan takiti ayan na. Agkalma ka kumalag, Jerry. Madama nga sa sikaswan da iwekin mamam, dagiti masapsapol. Hindi kasta. Mayawi din ay pala iti bangkay ni Renji. Anya, bangkay kunang Papa? Huwan iho. Makapalatingit man. Ang emnaskan nga awatan tayo, tigas at anak iyo. Talaga siguro, ngaging galangan ni Jai, tinted ti Diyos, abiyag na.
Ivy. Ada ka mat kayo. Pakawanan na ko, ma. Nagdakaltikin mo itong ambakada. Kan limlimtag dagiti matama. Awan mat siguro tirumpang nga ipalawag ko kan ka, Jerry. Kaya't ko tagina na. Isa pang asim tadi naksingaan. Kaya't ko ti maturog. Sige. Maturog ka lang, Ivy. Adak lang dito sibay mo. Ikarik-adi ka panawan. Aging ka makaturog ka. Adakan ka. Katagyaman no kasta, Jerry. Nakakaasim at asawa ka. Sabay ko mata mapakawanak, Ivy. Sorry. Sorry, di nagbasulak. Ivy, bumangon ka ditan pa kahit. Atoy, inyagan ka iti kanan. Nagluto itinitib ang manok. Bumangon ka. Ala, maan ka amangan. Tapos nagsublit isigo da bagim. Kastaunan ako itong mo, bakit? Api nga ta kapailangan dito, Jerry. Kasanan ti trabaho. Nag-resign ako. Anya, ang api nga'y sayang man. Kaya't ko asulnitan dagiti panawan nga awanak iti danam. Manipot ita. Dito yak langin si ibay mo. Dito yak akong nagtrabaho. Tapno mabantayan ka. Kahit maiwanan ka. Jerry. Ket ulit agtagkid daw iti pamakawankan ka. Sapay ko mata mapakawanak. Mapakawanak ko makadagiti amin na nagkurangak. Bakit? Naimbag nga oras mo, Jerry. Julie, anyat araramin dito'y. Ang mga numakita na kati asawak. Pangasim tadi ka agis iskandalo dito'y. Numaipapan iti ubing. Ikarigata ka mang iti sustento. Basta di ka agiskandalo. Jerry, agkalma ka kumalahang. Sa anak nga inmay tap na agiskandalo. Danggan nakpay kuma. Pangaasim. Ha? Manipod pimanaw ka iti dagos mo. Pimanaw kami matan iti anak ta. Jakin bagbaga kadag iti dadakkel ko ti maipapan kadatakan ti anak ta. Mabutanak namin. Iti mabalin nga aramiden da. Numaamuan da ti panaganak ko abalasang. Nang runa kat pamilyado ka na tao. Nadamag ko ti napasamak iti anak yo. Iso ngayon mayak. Anyat kaya't mo sawan. Planok ti agabroad, Jerry. Kat ibatik kada kayo ti anak ta. Anya? Angam? Adakin ka no ipudnom iti asawam ti maipapan kadata. Mabalin mo mat apagparangan latan nga amponan nyo ti ubing. Basta ibatik ken ka, kat sikan ti makaammo, Jerry. Makwa. Amo ka natalgad ti agbalin akasasaad ti anak ta no ibatik iti puder mo. Amo ka di mo baybayan. Kan may sa, nasingpat ti asawam. Iso nga amo kan mariknak nga ipadag namat ti ubing, kas pudpud nung anak yo. Angam, kasanon, no, di na maawat ti ubing. Adakin kan amang ipakaawat ken kwa na, Jerry. Amok akabaalam dayta. Ikarik asaan kayon to ariribukan. Nulakit di ta nasaya at to ti agbalin at rato ti asawam, iti anak ko. Idi damo kat mariknak asaan a welcome ken kwa na ti ubing. Ngam idi agbayag kat isunan ti mga awer. Awan pulos nang ngagko apanang sidir manipod iti asawak kas tameten kadag iti dadakkel ken kakabsat na. Nasingpet ken naanos da kanyak. Namin pinsan meten a nagbaliwak.
In pamaysak ti atensyon ko iti asawa ken iti anak ko. Ket ita, addan iti kolehiyo ti anak mi. Saan mi metten nga inbagbagapay kenkwana ti maipapan iti inana. Makunak anaragsak kami ita kas maysa a pamilya. Awan metten damag kupay ka ni Julie, manipod na ki asawa iti maysa a foreigner ket nagnaeddan iti sabali a pagilyan. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nang iornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Jerry. Ken ka pagayam, Jerry. Dayawak unay ti asawam gapu iti kinatanok na nga agayat. Kas kunada nga rodan, adarason iti amin abanag. Ammom dagiti mabalin nga ibunga ti inaramid mo, ngem inaramid mo matlatta. Ngem God is really good. Ngamin, nangaramid latta iti pamuspusan, tapno maornos mo ti pamilyam. Amom pagayam, Jerry, manmanulaang ti kastang asawa. Nagasat ka, ngamin, kasta ti kinasingpet, ken kinaman nakaawat ti natumpungam nga asawa. Rombang nalaang nga rod asubadam, ti kinasayaat na nga asawa ken ka. Alakastan pagayam, Jerry, ket pagyamanak unay, tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta ikan biyagita, ket nagapo kanipagayam tayo a Jojo, manipod probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, pagyamanak unay numapili yumat nga idrama to'y surat ko. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Jojo. Tubuak ti Nueva Ecija, ngam kinay kayat kuntiin madayo iti mismo a lugar mi, gapo kadagiti jak ni namnama a pasamak. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Ni manong mo ka di adensyo jay imawag, anak ko. Wala na. Nagpawit ngamin. Nang tadi ti allowance ko. Ada para kada kayo. Adamot para ka ni Manang Alice. Ay kat imbag man, tainlakam da kami. Ang apay ngay asika tinagpawitan na. Saan kat ani Alice? Awan ngamin ATM ni Manang Alice. Isa siya kung tinagpawitan na. Kasta aya. Hala, agpaili ha. Inak iwidro ti impawit ni Manong. Dumagasak tumutin iti balayda, tamapan ko ito ti para ka ni Manang Alice. Mala anak ko, gumatang kanto nga roden iti sidaan tayo inton malamuan. Wen na lang. Oh, agmerienda ka pa, Jojo. Ala, si kamot na tinangyag iti merienda, Manang. Nakababain pa ikit din. Awan rin bang apagbainam, Jo? Amangan ki din no nasinga kay Tiar Aramida, Manang. Nalpasan Tiar Aramida. Nagawid matanda giti trabahador. Isong agmerienda tapay. Kabayatan ti pa nagsarasarita. Wala, Manang. Dandanin malpas ti balayo, ha? Mabayag pa'y dito, eh. Iso asigurado ang mabayag pa'y mat ni Manong mo ijay abroad. Ha? Amom, agpada kayo anataar ni Manong mo. Adayo natatar ni Manong ko adensyo. Gaminti siya, Manang. Agpada kayo anataar. Numakit-kita ka. Kasla makit-kitak matlaangan ni Manong mo. Anya? Kinapod nun na. Maragragsa ka na ang makakit-kitakan ka. Kasla maup-up nga minti iliw ko kinimanong mo no makikita ka. Sapay ko ma, tadi mo ikan iti sabali akay papanan, dagiti bagbagakan ka, Jo. O ala, agmerienda ka lang, Juan. Di ka agbabayin. Nay, narabyan kamot anagawid, anak ko. Ay, wanar na lang. Nagis-istorya kami ka ni Manang Alice. Di mimot na puputan eh.
Rabi igaya man. Kumusta ngay mo di ipapaaramid da balay da? Malmalpas ka din. Mabayag pa'y kano kung na ni Manang Alice. Ikanda kami niti second floor kan third floor. Iso sigurado mabayag pa malpas day jay. Kasta ay, kunak nubong galulaang. Padakkalan dagaya matalaga. Isumot ko na ni Manang Alice. Ay katsan pa'y nga ron nga agawid ni Manong mo ano kasta. Nalabit na kasta, nanang. Amangan, no palpasan na pa'y tibalay da. Santo agawid. Mabali na kasta anak ko. Gusto mo't kit di tapno malpas at agos. Numaminsan at damot kit di pagsayaatan ti dakkel abalay. Una, kaduan ka dagiti dadakkel abalay dito ayan tayo. Ket ada iji abroad dagiti asawa da. Hello Manong Densyo. Oh, hello ating ko. Di mat ko na masimbre kyo into no may alawas. Uwin Manong, apay aya? Nawat ti trabaho engkanto mantulungan ni Manang mo balay. Ato ti malinisan ni Jay. Nagruna ket kalkalpas lang ti buhos. Sige Manong, awan parikot iti dayta. Mapanak to iji balayo. Imbes sa manangdan ni Manang mo, sigan tulat ti kanay ti kwarta. Iso pa pag-allowance mo. Oray saanan Manong, tulong kun ka na kayo. Basit lang matabanag day jay. Kati kan nakalata, kaysa di manangdan da pa iti sa balay. Aywan, mag-transfer akmot lang iti kwarta iti ATM mo. Itit mong tumot lang ka ni Manang mo. Tay nayon na nga igatang kadag iti masapsapol iti balay, ha? Uwin Manong! Ay, ibaglaan ng tada ka mang tultulong kanyak dito balay, Jo. Uwan Manang, isumot kami timbilin ni Manong Densyo. Ala, gusto pa lang late na. Umay katag merienda tapay. Uwan na Manang. Ay, mabisinak mo dun kahit. Oops. Aywan, kumusta kayo matan iti girlfriend mo? Ha? Awanin day jay Manang. Ano ti kayat masawan, Jo? Awanan, nabayagan na nag-break kami. Ni, apay ngay. Kasano, mababae yan na two-timer. Saan la siya tinobyo na? At dapay gayam sa bali. Iso nga yung break kon. Ay, sus! Sinayang nakangarot na. Ha? Ay na, no babae lang kumatiagaram. Nabayagan ngay naram ka. Anya, angam, kasano nga ni Manong kuno bilang? No, kas pangarigan na. Iso anagasat ti babae nga asawaam, Jojo. Malaksid anataar ka. Nagagat ka na singpet ka pa, eh. Nagapwam, Jojo, anak ko. Narabyan ka manan. Ijay balay daman ng alis, nanang. Anya, kanayo na matan ti mapan ichay. Napan ko tinulungan ang naglinis ijay balay da. Kaya napan ko inted ti impawit ni Manong akwartana. Wan ngam nagrabrabi ikamutan ijay balay da ipag mo. Nagis-istorya kami pa ngamin, nanang. Ay nanak ko, amangan no aday bagadag iti kaaruba makakit-kita kan ka mapan ijay balay da ipag mo. Nang runak at dudwa kayo ijay. Sawon dati kayat da sawon ha. Awan mo ti dakas nga aramidon mi kanima ng alis. Kaya nasingpot nga ipag ni Manang Alis. Kaya nadayumot nga inaunang nga iti siya. Alangan mo't apatulak no bilang laeng. Ay na, di mo laam mo no anya ti sasawon dagiti marites akaruba. Bay-bayan nyo idananang. Kasi itinakon-akon, awan ti madingar aramidon mi. Jo? Mabit lang dito yun, Manang. Malpas ko. 5 minutes lang eh. Agina na ka pa'y Jo. Umay ka. Punasak tilingat mo. Ni, pinunasan mo ngagpaiso tilingat ko, Manang. Wala. Ala, agina na ka pa'y. Agtugaw ka. Umay ka, tagabay ka. Kasto na iti panang matmat na kanya ka. Susabaw. Sapay nagkiting ti shorts na. Nakapudpo daw ti legs na. Uray adan-idan na. Napintas kan siksipay lang. Kinsan na mailibak. Talaga napintas mo ti ipagkaw. Jo? Ni,
nagpasaklot ka mat kanya kon manang alis. Alis, kunamlatan kanya. Ha? Di na ko nauawagan iti manang. Nang runa no kastoy adudwa talaang dito'y pala. Ha? Okay lang. O subam ti kami setang. Tapo nasak tilingat mo. Ate inyalaan ka iti pagsukat ang asando. Diyos kay, madiday to yun Diyak samatan malapdan tiriknak. Hello, Lakay. Pasensya kan Diyak na sungbatan adagos ni awag mo. Makumikom kami ngamin nga aglinlinis dito'y balay. Wen, okay lang, bakit? Maawatak man. Kahit kumusta ka matay? Ay na, awan rin bang apagdanagam kanyak, Lakay. Okay lang dito eh. Pasensya ka. Dapat lang namin makabakasyon ni tatawan. Masaya nga anak namin ditigas tusag manan nga agawin. Iso nga pampaminsan kung tuntag bakasyon. Into no may atawan. Wala kay, maawatan ka. Barang malpas tumat day ti balay ta inton madanon ti panagbakasyon mo. Wen, bakit? Igidtan tumot tayo nga ipa-blessing into nagawid ha. Wala kay. Agan-anad ka nga ro di ta ka na yun, Wan. Kailiw ka una yan din siyo. Kailiw ka matunayan, bakit? Sana ba mabit lang ang timay sa atawan. Ipapastan ton tiya giniliw inton makaawid ha. Sige nga Rodan, taituloy ko pa itar aramidak. Baliwan tanto manintag sarita, Lakay. Sige, Rod, bakit? Kanayon mo kumalaglag ipain, nga ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka mat unay-unay, densyo, Lakay. Kunakit din nagawit kanjo. Adda ka matlagayan dito salas nga buy-buy ti TV. Ha? Uwan, manang alis. Diyak ngaminan maabutan ti buy-buya. Nagawid ak pa di balay. Iso dituya ko na nagbuya. Pasensya ka na. Awan ti rumbang nga ikidawam iti pasensya, Jo. Okay lang kanya. Uray dito'y kapekit din amaturog. Ha? Kaya't nga? Kwa manang. Alis ko nam ka din. Bueno, babe. Ha? Nagalasmat nga min adanggan numanang kun kunam kanya. Kabayatan ti pa naglabing-labing ta. Alice, babe. Kasta ang amin, Jo. Nagsamit adanggan. Ay na. Nakatatar ka talaga, bayaw. Ipag. Susabo. Kastaw na pa ng apros na itilupaw. Sabali mo ng titurong da ito, kastoy lang. Papanam, Jojo. Iti balay daman ng alis, nanang. Na, anyat ko ichay. Inak itatim patulod ni Manong din siya akwarta. No kasta, nagpawit man gaya man. O nanang, di kay madanagan, tadda para kada kayo. Kat mo tingarudan at mapanak man agpalingki. At titili maribo. Ay na, nagsaya at talaga di kapsat mo, Jojo. Uray adan asawa na, ikikanda tayo latamat. Sayang laeng tadi damot na paraburan iti anakin ni Alice. Ay, uwan nga rin nanang. Kasano, kat adamot iji abroad ni Manong. Sagpaminsan mo ti panagbakasyon na. Uwan nga rod, kunakmat ngamin ide ang mga pundalaangan ngam di damot kaya. Yung kay kat agpalingkin nanang, tamapanak mo tin iti andaman ng alis. Uwan, ngam na saan ka manin ngagpaypayag ijay Agawid ka adago, sanak ko. Uwan ka din nanang. Anya tararamidam ti tamanang. Ay ti marmartilwam. Imbag tayo may ka, Jojo. Ilan lansak man day ti pangikabilak kadag iti masetas ko. Itikas na, napintas akitaan. Ala, butoy. Siya kung ti mga ramid. Sige man nga, Jo. Ilan samta iyawat ko dagiti nakapaso ang masetas, ha? Anay ko! Anay ko! Apayan manang. Anyat na pasama kita.
Ay, adan sa nabanda ka kalansa, Jo. Anay ko, anay, Mabit na kita man tidapan mo. Aday ta, naikatan tinaitudok alan sa itidapan mo. Naugasak matan. Panagkunak, kat saan matkit di una anaunag tipan nakatudok na. Ay, anay ko, medyo naut-ut na tamad, Jo. Talaga kasta. Nga maikatumot lang tutuot na. Inton sumamay titinumar mo nga agas. Sapay ko mga ruta kasta. Wen, talaga nga agot-ut tanatudok kat nga rot itilansa. Ngam, kas na ko na kon. Awan ti rumbang apagdanagam. Tasaan mo nga iso tinaunag. Kan inugasak mo tan. Ay, Jo, inutam kit itisak ka. Iti kasta, mapipian tuot-ut na. Ha? Alan, amok mo't na ang akay kayat mo. Alice? Saan ay, Kuha. Ala ka din. Inutam mo tisaka, babe. Agpudno ka man kanyak, Jojo. Ne, anya ngay kumatipudnok kada kayo nanang. Anya ti kayat asawan ti kanayon nga ipapan mo iti balay da alis. Sakit kanayon ti panagkuyog yu arumar. Anya ngay kumananang. Awan mo ti dakes na ijay. Kanayon na kamapan iji balay da. Ta ibabaon nakit nga rod ni Manong Densyo. Mapangkutulungan ni Alice. Ay sti ni Manang Alice kadagiti matrabaho iji balay da. Pudno nga kuy-kuyog kami. Awan mo ti madingar aramiden minanang. Kan may sa, kuy-kuyog kla mapan agpurpurchase kadagiti kasapulan na iji balay da. Ay agtal na ka man, Jojo. Sa anak akay yanak, tapno jak maawatan dagiti gargaraw yo. Anyat kayat yo sawan, nanang. Isardeng yon ti kastangar aramiden yo kini Alice, Jojo. Ha? Siyak amismo ti mangipulong kini Manong mo. No di kay payla agsardeng. Ni nanang man. Anya ka din kitang ibagbagayo. Di kan agin diti, Jojo. Agin dada magaklaeng, ngam amok ti mapaspasamak. Ha? Anya ti amuyo nanang. Napayagan a pinalpaliiw kayo kini Alice. Nakitak ti panagin innarakop kan panagin innagakyo. Ha? Ay unay kan anak ko. Ammo matirigrigat ni Manong mo ijay abroad. Ngam na iturad mo payla ang alukwan ti kapsat mo. Napanan ti konsensya mo. Asawa ti kapsat mo ti pakigingin ng tilam. Nanang, pakawanindak ko ma. Pangasi tadiyo ko man ibagbagaday ta abanag ka ni Manong Densyo. No saan kayo payla ang agsartang? Talaga nga ipulong ko kini Manong mo. Uray na sakit. Ikaw arigatak aliklikan ni Alice. Makiwin na suwasa kun kuha na, nanang. Kinapudno na. Makonkonsen siya akmatan, Jojo. Mabain na kun kadananang kantatang. Kastamatan ka ni Manong Densyo. Iso nga umadayo pala dito lugar tayo. Ha? Papanamon nga eh. Umadayo ak. Mapanak agbiro iti pagtrabaho ak iti adayo a lugar. Iti kasta. Maliklikan tati agbason. Jojo. Nanyaman tinapasamak ka data. Kidawag alipatan ta kuman. Ibilang talangin adakas at tagtagainap dagijay. Manang Alice. Wan, Jojo. Kat adtoyak asi papakumbabang agkid daw iti pamakawan. Gaputa sinulisog ka. Itanamtan kan lipat tinapasamak ka data. Kat pagbabawyan ta ti amin. Agkid daw ta iti pamakawan ken ni Apo Diyos. Pito atawan matan tinapalabas manipod idi. Kat agingga ita, jak paylaang nagawawid ijay lugar mi. Sinmang patmatan ti kapsat ko. Kat damag ko anagsikog kano ni Manang Alice, iso asaan matan anagsubli ni Manong Densyo ijay abroad. Pagbababawyak unay ti kasjay nga inaramid ko. Mabainak unay, iso adya kon nagawawid, kat kinay kayat kon ti agmay maysa. Kanayon ti panangayab ni Nanang kanyak nga agawid akon. Kastamatan ni Manong Densyo. Ngamras raso naklatan ama kumikumak iti trabaho.
Aging gaita kat makunkonsensya akpay laang iti kasjay a napasamak. Jak amo no aging gat kaano akastoy ti marikriknak. Kanayon mo ti panagkararag ko, ngam apay nga ta akasladyak pay laang makamove on. Aging galaangan ditoy, Miss F. Kat pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa, ken nangyornos para iti panakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Jojo. Ken ka pagayam, Jojo. Talaga asaan ka makamove on, no panpanunutem paylaeng tinapalabas. Lipatemon tinapasamak kada kayo iti ipag mo. Itanamon kanilipat iti kasta makamove on kamatan. Kang runaan nga aramidem, katimang pakawan iti mismo abagim. Ammom ngamin a nagbasol ka iti kabsat mo. Ammom amadi ti inaramid mo. Isu akasta ti marikriknam ita. Ngem mamati ka kanyak pagayam ko. Apaman a makapagkid daw ka iti pamakawan iti Diyos, agsubli iti sigod ti riknam. Ibagam amin kenkwana. Uray pay kat isangit mo. Irwar mo amin amadi a marikriknam. Kasaritam ti Diyos babaan iti kararag. Dumawat ka iti pamakawan kat pakawanam meten ti bagim. Patsek alumag-an ti riknam. Alakastan pagayam, Jojo. Kat pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti pakasaritaan nga inta ikan biyagita, kat nagapo iti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan at Trisha, manipod sudipan la onyon. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nagbalinan aliw-liwak ti agdengeg kadagiti drama dito YouTube, ket may sa ti programam kadagiti pagayat ko adengdenggan. Patricia ti sibubukal anagan ko, ket kidawak nga awagan na kumalatan iti Tricia. Adaak ita ditoy Italy a makitagtagad. Mabainak kuma amang ipadrama ditoy padas ko, ngem inturturod kon tinagsurat, gaputa amok a makaitad iti adal toy padas ko. Nang runa, kadagiti padak anaayat adumdumngeg ditoy programam. Miss F, ada childhood friend ko, iso ni Renz. Agkaadalan kami manipod elementarya agingga iti sekundarya. Iti simrak kami iti kolehyo, jak amu idi no anya ti alaak a kurso. Gaputa kina maestro ti inyen rol ni Renz, iso maten ti sinurot ko. Iso ang nagkaadalan kami matlaeng. Malaksid iti dayta may sapay abalay tinagdagusan mi iti mismo nga ili ti probinsya mi. Agsabali kami laeng iti kwarto ngem komon ti kusina ken banyo. Kaadwan kadagiti usar mi ket may maysa. Kas kuma iti paglutuan ken dadumapay a kagawaan iti kusina. Umunag rumwar ni Renz iti kwartok, kasta akmet iti kwarto na. Makiusar kadagiti usar ko, kasta akmet laeng kenkwana. Kasta ti kinasingad mi iti tunggal maysa. Mapagkamkamalan da kami paykit din nga agayan ayat, gapo iti kinasingad mi. Idada kamin iti maudi atukad ti kolehyo, kalaat ang nagbaliw ti riknak kenkwana. Nadlaw ko akas laag selosak no adda kasarsarita na ababae. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Oy, Renz, bumangon ka ditan. Aldawan. 5 minutes. 5 minutes ka dyan. Bumangon ka kit din. Nakaluto akon. Agiddantan amangan. Anyat orasan na ya. Agala siya Basta ka di. Naglukon. Kimot nag-alarm ti cellphone ko. Ay, lubat matgayam. Ay sos, in charge mo pa'y kumangamin asak ba'y anaturog ka. Masaluta kami na bumangon, hindi nagiddak. Tiyan mo ka, kahit mapalin pa'y. Naidap gaya man. Alam mo, tita cellphone mo ti i-charge ko. Agmurmuray ka, ta sumaruno ka di kusina. Idasar ko lang, ti pagarmusaran ka. Sige, sumaruno ato na.
Uy, Dayan, makumikom ka manin kadagiti research paper mo, Ay, naku namon, Tricia. Jack madlakit din malmalpas. Sapay exam tayo next week. Ay, na-relax ka lang ngamin, Di mo unay seryosuan. Ma-stress ka no isu ka na yun ti pampanunutam. Ay sus, kasta ti ko na, ngamin adda ni Renz akatulungam kadagiti activities tayo. Angam no awan, ang mga no di mo maibaga ti kasta. Anya? Husto ak saan ka di? Ah? Ay, imbag ka pa'y friend. Apay mat anak ko nam imbaga, friend. Ha? Ay, kwa, awan friend. Lipate mo tinaybagak. Ala, umay kan tamapantan ije classroom. Orasan ti sumaruno a klase tayo. Ay, wanyag pa iso. Sige, umunakan, friend. Urayok bit ni Renz. Nalabit nga agturungan da dito eh. Naisaganam ka din dagiti itugot mo amapan ag beach inton bigat, Renz. Siyempre ako pa. Excited? Of course. Apay si ka, saan ka excited? Loko. Asino nga'y matisaan nga excited? Itala ang amaadaan tayo iti kasti abanding sakbay ti graduation. Una, Rod. Sigurado nga ag-enjoy tayo itay. Una, sigurado na ita, Tricia. Ay, kamaudyanan na. Agturpos tamat laangan. Una, Rod. Agturpos kan, iti di mo ni namnam a korso. Nagbiti pa nagtulit ti panawalan niya. Kasla ka ano lang hindi nag-enroll tayo iti umuna at tukad ti kuleyo. Ita, agturpostan. Maestra kan ton. Wanya Rod, kat maestro kan to, matan. Wena, ay mayat-mayat na panunod yung gagawting tayo. Sabay ti graduation. Wena, ngamin inton malpas ton ti graduation, sigurado ang makumikom tayon tumatan. Kan adon ton ti agawid kadagiti probinsyada. Saan tayon ton ang makapagbabanding? Iso ana sa isaya at matlaang nasakbay ti graduation ti panagawting tayo. Hi, Dayan. Oh, si kamat gayam, Renz. Hello? Kasla nakadaday ti nakaiturungan ti imata mo Ah? Kasta aya? Saan mat ti ko na, Renz? Ada ka di parikot mo, Dayan? Ha? Ay, kwa, awan. Si kamat, tilamadmadlaw mo. Okay. Uwi ka. Tamapanta iti ayan dagiti kakaduan ta. Imay tayo dito, tapno ag-enjoy. Saan kat atap nagmay-may saka dito igit ti bye-bye? Oh, seryoson sakit iti pagsarsaritaan nyo, Dayan, Renz. Ha? Saan mat? Nakita kami nga agmay-may sa ni Dayan dito ay. Iso ngay nasitga. Apag isumot isa sampot mo. Ala, hintayo ni G Cottage. Itay pa nga agay ayab dagiti kakadwa tayo. Dayan? Uy, Dayan. Ha? Ne, ada kamat gayam, Tricia. Asino tikit kita, Nakatataer at talaga ni Ren. Saan ka di, Tricia? Ha? Maaglang ti babae asaan nga gusto kenkwana. Dayan. Maibagay launay kenkwana ti suot na abakser. Saan ka di? Nakarkaron ti kinataer na idinikkat na ti akin nga to akawas na. Makita dagiti abs na. Kwa, umay ka, Dayan. Mapanta iti daya abanda. Ijay tamat nagdigos. Dayan, Trisha. Anya pala tiraramidin nyo dito ngay. Umay kayo natag gidigos na yun. Wan Renz, umay kamin. Umay ka, Tricia. Danunan ta da Renz iti ayanda. Agdi gusto matan. Trisha. Ada ka di ba kami, Renz? Ko? Baga mo na niya date na. Sisasaganak adumakan ka, Renz. San? Nakababay mat kan ka. Anya? Tapay ka din agbayin ka kanya, Renz. Uy, amamukan, manipod ulo, aging ganda pa na niya. Ha? Oh, come on. Bagamon ko na, man. Awan rumbang apagpainam. Kan may isa, dodo at ang matitisilit ko.
Awan man sa bali ang makangag na bilang lang. Ayun, ibang Ako, inton na minsan ton. Maturog kan. Kapamakain na ka. Amo ko na banlog ka. Mapanak matan iti silat ko. Iti kasta makain na matan. Anya, gusto ka kinidayan ko ng Renz. O, Tricia. Kinapudno na. Napayagan na kurso na anak ni Dayan. Iso na lang. Tadyak makaala iti tiyempo ang mga diskarte iti ayat ko. Nangruna kat nagadudag iti agar-aram kan kuana. Renz. Nakababain man. Angin, agpatulong ako makan ka. Amo ka nasingad kayo ka ni Dayan. Pangasi man tatulungan nak. Dulungan iti anya, Renz. Iti panagaram ko kan kuana Huh? Oh, anya namnama ka diti panang tulong mo kanyak. Ay, ti amukit adan nobyo ni Dayan. Uwan, malagip ko nga imbaga na idi ti kinaadan nobyo na. Anya? Adan nobyo na kunam? Kasta nga ron. Angam awan mo't makitkita ka kakuyukuyog na. Ay ko, ti ko na nakit adda iji lugar na. Saan ka no ang makaumumay dito eh. Ngamin, adda mo trabaho na. Kasta ka di? Wan. Sayang nga ro da. Ngemore kasta. Ang mga numabalin nga alam ti cellphone number ni Dayan para kanyak. Kaya't ko ti makipagayam kan ko na. Sige. Alaag to inton agsarita kami manen. Agyaman ha? Pakaragsakak unay no maalam ti cellphone number ni Dayan para kanyak, Tricia. Little pa yung adda text iti cellphone ni Renza. Adda man yan. Agdigdigos ni Renz. Kita akman. Dayan mo tinaka-register anagan dito eh. No, kasta. Nakalanan tinumber ni Dayan. Nagsasarunod ti text na. Basag man. Kunak no sino itayan ti agte-text. Iso adya replyan. Sikamat gayam. Sige ha, tagrubatak pay. Kita-kits na lang ijay pagadalan. Aywan, iadnak gayam iti Facebook account ko. Daytoy ti Facebook name ko. Ang mga nunirens day jayan, nalpasan ang nagdigos. I-delete ko amin dagitoy. Itikas na, di na mo anabasak dagiti text ni Dayan. Oh, ada ka ganti ti silid ko, Tricia. Ayun. Nagalakla ang iti hanger. Ihanger ko man dagiti uniform ko. Wala. Pasensya ka na. Adan sa ngagpaisto amin ang dagiti hanger mo dito eh. Okay lang. Sige rumara kon. Huwag kayam. Uray di mo alaan ti number ni Dayan. Naala kon ka ni Jomar edi kalman. Okay. Sige, agsukatak pa'y. Anyamatan. Iti kinaad-ado ti mabalin ko ang masabat. Ni pailaong mo't Dayan. Patakak ti magna. Hello, Tricia. Agdadaras ka mat. Sa di nga ti papanam? Ay Dayan. Mapanak iti internet shop. Adaramida. Sige Okay. See you around. See you around tarupan. Aga-agaw iti nobyo. Uy, Tricia. Itay ka pa birbirugan. Adda kalagahan dito eh. Uy, Tricia. Anya kami tendens. Di nakman disturban. Kita ang mga aramido. Usus, di ka man agundi di dita. Umay kakit dita yung tag mirenda. Mabisina kon. Mapankasiksika. Ada ka di bagbagan? Awan, mapankasiksika ko na. Sa anak pa'y amabisin. Oh, nga ora ilibre ka?
Ni dayan ti ayabam, ta iso ti ilibrem. Ado pa'y taramida. Sige, itakan. Na. Ay, papa naman nga eh. Agsubli ka dito eh, Tricia! Apay akas to'y matan ti marikrik na. Masaksakit anak iti aramidan ni Renz. Apay. Diyak matan magawidan ti riknak nga agayat kan ko na. Nakatataarmat ngamin. Malaksid iti dayt na. Nakasingsing patmay. Iso tay lalaki nga awan bisyon. Sagpaminsan lang ang uminom. Anya nga tataramida. Tapno maibang uting tirik na nakanyak. Naskan ang makapanunutak iti pamuspusan. Iti kasta. Saan da ang makapagsarita kinni dayan? Kasano? Kat agtintin next damutan. Kanayon damot nga agkita iti pagadalan. Anyang matanti kastoy. Basta. Naskan ang makapanunutak iti pamuspusan. Uray anya ditang. Basta saan da ang makapagsiningan. Siyak laang tagtagikwakin ni Renz. Siyak laang. Dayan? Nasaya at matadakan. Agtugaw ka, Renz. Agyaman na ka. Pasensya ka na naladawak iti oras ang nagtulagan ta. Na-traffic ak ngamin. Awan parikot iti day ta, Renz. Agmay-may saka ka di? Ni Tricia nga eh. Apay, di mo intugot? Okay. Ada sa bali pag nana. Iso asyak latimay. Ken may sa nasa isayat mo't lang no dudwata. Tapno makapagsarita ta iti nasayaat. Wana, ang amangan no aday baga ni Tricia. Nang rona no maamuan na adudwata lang ditoy. Narigatan. Ni, anya ka mo ti baga na. Maragsakan kit di Nga ta, Renz? Ha? Amom, nadlaw ko asabali ti kinadagkat ni Tricia ken ka. Panagkunak saan lang anain kabsatan ti pangibilbilangan na ken ka. Anya? Kasano kumamot ang maibagam ti kasta? Ay na Renz, babae ak. Amok akilatisan ti padak a babae no ag gusto dayto iti may sa alalaki. Tilamad madlaw mo. Pudno may sa ti boarding house apag naanaadan mi. Ang agsabali kami mo't iti silid. Ken may sa, naingkabsatan la talaga tirik namin titunggal may sa. Os? Sigurado ka? Ay nawon, kunak lang arudan. Kinapudno na Renz, nabayagan na crush ka. Anya? Ay, dayan, dinakman ang awan. Kitno adda ka nun, boyfriend mo. Ha? Nagkunamot kin ka nga da boyfriend ko? Ni Tricia? Anya? Ay na, awan pa'y boyfriend ko anya. Ha? No kasta? Parbulahan timbaga ni Tricia nga da boyfriend mo? Ang baliwan taman ti saritahan. Kuna makras na. No kasta, adda nga rod namnamakan ka dayan. Ay sus, parigatan kamat basit asak bay amagunod mo tinasamit ngawon ko. Anya? Agyaman ang unay dayan. Kamao dyanan na. Nagunod kumatlangin tinasamit awan mo. Siyempre mat Amangan nga no ibawing mo pa iti sabali ti panagayat mo no agpakiputak pay laang. Iso nga sinumbatan kan adagos. Di kag danag. Si ka lang ti babaya na kariknak iti na idumduma a panagayat. Ikarik. Si ka lang ti babae nga ayatek. Aging gatong palbiag. Kasano ni Tricia? Awan ti rumbang nga pagdanagam kan kuha na. Kasaritak apama na makaawid na. Ibagak kan kuha na ti may papan ka data. Ang amangan mat numang namnamakin ka. Amangan no ti amuna kat ag gusto ka matkin kuha na. Kaslakas tangamin ti madlaw ko kat. Saan kunak mat? Amok anay kabsatan lang tirik na kanyat. Masigurado ko dita. Tinasayat.
Rumarta, intamangan iti paborito ka restaurant. Kalpasan na, mapanta iti bar. Ag-celebrate naman iti panagayan ayatan. Hello, Trisha. Lukot ang tiri daw. Aday ba ka? Darasan! Tangiwat mo, Renz. Di ka aglaaw-laaw. Adalo man tirabi. Ang mga numalukag dagiti borders. Ha? Bayam na kita, borders. Tinapatag. Naragsakak. Agragsak na mo ta, kasay. Ala, mapankan iti salad mo. Ingka maturugan. Rabiin. Kabit lang. Jack pa'y naibagatik at kung naibagakan ka. Siya. Renz, inarakop nakmatan. Ipatpatag ka unay. Ipatpatag ka iti kasta unay. Ipatpatag ka kaskabsat ka. Iso nga damang lukon ka. Ibagan. Tadyak ag bangad mo amang tanogan ka na. Anya? Naragsak to'y lubong ko. Numakita ka. Numakita tanay sa maruba. Ay, unay kan, Renz. Hoy, bumangon ka man kita. Uy, Renz. Tulungan na ka. Bumangan. Diyak kabalan ti bumangan. Dito ako na maturog ha. Tilitrifan mo. Nagbara. Nagmayat at talaga ti pamagi ni Renz. Asino mat ngay ababa iti saan ama in love iti kastoy akin at taer ti may saan lalaki. Nakaturugan ni Renz iti kamak. Amo kon terabida. Nagsakit yung ulo ka. Bingat dito yung silid ni Tricia. Diyos ka. Tricia. Anya tinapasama kay Dirabi. Apay nga kay datamatan. Lamo-lamo ta ba? Renz, adda na pasama ka datay Dirabi. Anya? Si kantumit ngamin, pinilit na. Kastaw na yabartak mo. Nakainumak mo't basit. Isoajak mo't ka nalapdan ti bagi. Saan na pudno ti magbagam, Tricia? Ti cellphone ka. Dito yan. Awanan ka itibain, Renz. Kunak no na inkabsatan tiriknam ka ni Tricia. Naulpit ka. Nasakit ti inaramid mo. Pinangnamnaman lagayam. Apay akas ti ibagbaga ni Dayan, Tricia. Ay, diyak amukan ka, Renz. Awan amok iti dayt na. Di mo't da kayo tinangkuyog igarabi. Sa dino ti papanem? Mapanak iti ayan ni Dayan. Amok no apay akas jemutan ti text na kanyak. Renz, ang subli ka ditoy! Di nakpalawan! Renz! Apay na kita, Renz. Isublik amin ngintad mo kanyak. Kukam lang na kita. Ngam apay. Kalpasan ti naramid mo. Adapay laro pa amang damag iti kasta kanyak. Di kan agin diti, Tricia. Amok ti naramid mo apa nangala iti lamo-lamo aladawan ta. Kalpasan na, insend mo ka ni Dayan. Imbagam kan kuha na anabayagtan nga agayan ayat. Ngauray saan met? Pakawanan na ko, Renz. Inaramid ko lang tikas tiyay. Ngamin ay ayatan ka. Kadyak kayat ang matagikwa na kati sa bali. Nagsakit ti naramid mo, Tricia. Awan umasping iti kinasakit na. Renz. Awanan. Pinanawan na ko ni Dayan. Ita, naragsakan. Renz, adaak lang ditoy. Di kang danag. Ipaay ko kan katipamatag asap-sapulan. Ay ayatan ka unay.
Si sasagana nga aguray, aging ang ayatan na. Iti ka naman. Saan to ang mapasanak dahi ta, Tricia? Anya? Tamani po dita. Aglinipat tan. Saan, Renz? Pangaasim. Ipatay ko lang kit din umapukaw kay dibiyang ko. Diyak ka sa pulan ti babaya kaskan ka, Tricia. Managing bubuhod ka. Tibagim lang ti pinanpanunot mo. Di mo man la pinanunot ti riknak. Ken ti rikna ni Dayan ang masakitan. Gapo iti inaramid mo. Lipatan na kon. Kit lipatan ka matan na mamimpinsan. Agyaman aklangan kadag iti kinasaya at may nararamid mo kanyak. Ngayon pasensya ka. Tasaan nga umdas dagijay. Tapno mapakawan ka. Renz, pagbabawang una itinaramid ko. Pakawanan na ko, pangasim. When Miss F, inaramid ko amin a pamuspusan, tapno ag-break the Renz kandayan. Amok dagiti mabalin nga ibunga dagijay nga inaramid ko, ngem nagari ti kinamagin bubukod ko. Nagbalinak a selfish kadagidi agundaway. Ti bagiklaang ti pinanpanunot ko. Agbabawi akman ngem naladawan ti amin. Nagdesisyonan ni Dayan asinaan na ni Renz. Saan nasulbar day ja aparikot, gapu ta nagbalin kami maten abisi, gapu iti umadanin a panagturpos mi. Dinak maten pinanpansin apulos ni Renz, kasta maten ni Dayan. Aging gaan na danon ti graduation. Inaramid ko aminan a pamuspusan tapno makipag-ayos ken kuana, ngem may salaeng ti ibagbagana. Dinadaal ko kano ti kinasingad mi. Dinadaal ko kano ti friendship mi. In black nak ni Renz, kastamatan ni Dayan. Kalpasan ti graduation saan kami ang nagkikita pay. Nalaos ti panagbabawik, amok adakkel ti nagbasulak kadakwada. Miss F, anya ti rumbeng aramidak, kasanuak ang makadawat iti pamakawan kadakwada no in black dakmeten iti social media. Mariribu ka nak unay, sapay kumata matulungan nak, kat pagyamanak unay tiing ka panangibasa kan panangyornos para iti pan nakaidrama toy padas ko. Toy pagayam mo, Tricia. Ken ka pagayam, Tricia. Panagkunakat ikampay iti oras wenno panawen da Renz kandayan. Tapno aglunit wenno aghil dagiti sugat iti puspuso da. Nasakit man, ngam nasken nga aklunem. Kas kinunam, amom no anya dagiti mabalin nga ibunga ti inaramid mo. Ngam inaramid mo matlatta. Di mo ay ayan ti bagim pagayam ko. Ti kasayaatan nga aramidam ita, kat dumawat iti pamakawan iti Diyos anamarswa. Ikararag mo asapay kumata dumteng tumatlaang ti aldaw, tamapakawan da ka da Renz kandayan. Pakawanam ti bagim kat ag-move on kan. Di mon panunutan pa'y tinapalabas, ngam kit di agtalinaadladtan iti lagip mo dagiti apasamak. Patsak adumteng to ti aldaw nga agkikita kayon tumatlaang atallo. Gundawayam tumatan ti dumawat iti pamakawan kadakwada. Kat sapay kuma, tadi mon ton aramidan ti inaramid mo kada Renz kandayan. Agbalin ko mga adal ken kadayta. Alakastan pagayam ko, kat pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta ikan biyagita, ket nagapu kani pagayam tayo a Shirley, Manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin, awatem payman tinabara apanang kablaaw ko kada kayo amin, amang bukbukal kadagiti drama iti daytoy a programa. Pagyamanan mi unay, gapu taadda kayo amang mangtedliw-liwa kabayatan ti income panagtrab-trabaho ken panagin inana. Shirley, kunamlat ta kumakanyakon. Nakapagsurat akmet gapu ta kayat ko nga ibinglay tinagbalin apadas ko iti biyag.
padas ajak tupulos malipatan gapu taaging ga ita ket madama a mapaspasamak paylaeng kanyak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti ag salaysay. Asino nga'y tagwalwalis ijerwar? Kat no nalpasak matan ang nagwalis itay. Ninanang mat. Kat no nakita na mat ti panagwalis ko itay. Ang apingi nga taawalwalisan naman eh. Ay, apwaya! Pati panagwalis dito'y arubayan. Kasadot yaw nga ramitan. Masapul adugdugyan ti trabaho yaw. Sayang ti bandog. Di yumat amo at tarimaanan ti agwalis. Ay na. Ay, kimaro manan ti ugali ti katugangak. Sumana umanin bayat ti panagwalis na iti arubayan. Sigurado asyak manin ti paspasagidan na. Ay, nagrigaten ayat ti makikabbalay laeng. Yamanan ayat ti dayo mo dumam ti tasi kamiling. Bigtigan. Ay taman lang iwat mo ti magbangag. Ay na, dagiti agwalwalis dita ah. Di damat nga rod walisan amin. Kung di walis-walis da, ngam di damat palpasan ti trabaho da. Ay, umunagak man laangan iti silad ni. Baybay ak idan nga agsarita kin ni Tatang Igerwar. Ni, ayan nga iti inlutok adinengdeng ideal daw. Adupay day ah. Awan mo dito yan. Amangan no aday, Jeref. Kita agman. Awan mo dito eh. Ayan na nga eh. Ay, naugasan mat gaya man ti kasirula ang naglutwak. Ay, naibos siguro. Anak ti birbiro ka, manakaw. Ay, ko tatang. Di man inlutok adinengdeng. Mabisinak mamin. Mga anak ko ma. Ti amok at adupay day jay ngam awan mat gaya man. Aywan, adupay magagpay sunay jay. Hey, iso gamin tinagsidak itay. Kinalabak pa'y may tsak pa'y aring muarak. Ay, apa yan? Agan ano kaya? Anya ti berbero kanyaw. Tayo din ang dangain loto ni Shirley Ideal daw. Kawan mutin di tawi. Adupay mo dayjay, tayo so pa'y tinagsidak iti nang ilabana. Dayawanan na, impakan ko ni ti asaw. Anya? Ha? Ay, Apay ngay nanang. Kat no kaluto day jay. Kan mabalin pa'y matasidaan day jay. Taapay ngayon ka impakan iti asaw. Sayang. Sapay naimas ti pan nakaluto na. Naimas niya. Kano nagapgan? Ha? Nagapgad asasaw mamiling. Nusto mo titimpla na. Oho, laklakayan kan. Ngam di mo amo ti mangraman iti naimas. Naapgad nga road kunak. Iso nga impakan kon iti asaw. Ado matitlog dita. Iso ati iluto masidam si ka Shirley. Itlaw ko nam. Kano nagadumat a karni dita ref. Saan lang nga may sa ti aldaw, sianaw. Si daan tayon to dagita karne kadagiti sumarsaro nung aldaw. Nawatam, Lakay. Apay bakit? Awan ka di pa'y umdas nga ornong mo? Para ito niya. Wah, amumatan ti ugali ni nanang. Numabalin, lumasin ta ko man iti pagyanan. Apay, anya manan ayati inaramid na kan ka. Awan matkit di. Nampanag ko nakit nasaysaya at no lumasintan. Nang ro nakit dandani ako nagpasngay. Hala, di kagdanag bakit? Lumasin tayon, apa man na makapasngay ka. Agpaiso lakay. Wen, ang ano ita, ano santa pa ilati bakit pagnaid ka dananang. Kurang pa'y ngamin turnong ko. Saan pa'y ang makaanay, ang makapatakdar ta iti balay. Iso nga gan anos ka pa'y lahing, ha? Ay, mayatadyan! Malpas amangan! Agoldag akaslababoy! Anya man ang tayo, Indak man kita kain. Anya man nga tanayat pagal-alborotuan ni nanang. Nanay!
Apay ngay asikat ang lablaba, Denver. Apay, ayan tinalay nga sawam. Iso ati rumbang nga aglabasan kat asika. Ada iti silid minanang, agin ina na. Agin ina na. Apay, nakabanugan na ngay kuma. Kano nagmalmalamot ang nagil-ilad dinararamid na. Minanang met. Apay, di yung makita, naglinis, nagluto, naginaw. Kinotrabaho na mo't amin, na trabaho dito balay. Ay katrubang lang ah. Awan nga ro, trabaho na di trabaho namin ang matrabaho dito balay. Adak di tananang. Hanggang pangasiyo. Tadiyo kumamot palaluan una di asawak. Kas makita yung met. Masikog ni Shirley. Makapadakas kan kuha natin nalabo sa panagbannog. Di ka nasaya, tama exercise. Iti kasta, saan amarigatan nga gana? Saan aday tagol oldag ti kukun na? Anya? Kahit po naman, sana ya. Pagsayatan namot lang, ti panagtrabaho na iti unag ti balay, tapno ma-exercise. Ngam no sakitan na. Di oray pumanawan dito'y balay. Apay kasta tilangam lakay. Apay kunak. Adda ka di parikot. Awan. Awan, mate. Hanggang agawid ka nun ni Manong Albert. Kadwa na ti pamilya na. Kat dito'y dan balay ngagnad. Ha? Imawag mo't ni Manong Ronald. Agawid ka nun ni Bakat na Manipod, Taiwan. Kat dito'y ka nung magdiretsyo. Agawid damot tan dito'y kat dito'y hindi pagnaadanda. Saan mo mat amabalin alapdan ida? Ngamin, family house yung mat daytoy. Dahit ang arod kat. Kat, anya ti planom lakay. Nagaduta yun ngay nga agnad dito'y balay no bilang lain. Wan nga rod. Ang anya nga tanong ay patakter tapay lang iti oray basit lapag yanan tayo. Di talikod ti balay. Mayatak iti day talakay. Uray basit pay laang tinapatag at dapagyanan ta. Kababain mo ti makilublubon kadagiti kakabsat mo. Sige nga rod. Kasaritak to nga rod dananang kantatang. Taibagak ti maipapan iti day ta. Imbag pa ni Hilda nga asawa ni Albert. Tay ikanak iti kwarta. Jay asawa ni Denver ngay. Oh, pulos! Oray 5 aduraing. Awan pa inyawat na kanyak. Ay, surun kaun. Kung namatanaga ka, pwede abroad ni Hilda. No saan ngay? Amangan no di pulos mang tayo di manugang mau. Ha? Ay, dinakman kong kontrad si Kasyanaw. Matibag kanay. Kasi kapay tayo daganas na. Oo na yun ni nana. Nagalas tayo galing mabagatanay. Agayumot anasing-simpot ni Hilda. Ngumday di at Sherlay. Ang padadalaang iti asawa ni Ronald. Kunamat lang Santa. Ha? Santa Santita. Wow! Saan nga kagkagaray? Gabi ti gayam unag na. Palalaw ti panangilon-lunod na kanyakaw. Ha? Sapay ka. Ay, unay lakit din ti katugang nga kababae. Noan niya lang at ayat ti basol ko kankwana. Tumok nun samot sa dilangit tigura na kanya. Bakit? Di mo lang tayo kaskaso ni nanang Hala, sobra kakid din iti silid ta. Siya akong ti makisarita ka ni nanang. Denver. Alan, umunag kan kunak. Ha! Lumasin kayaw! Tapno iwasan yaw dagiti matrabaho dito balay. Talaga kit di asadot kayo na ikamkamang awan pa'y survive amanugang. Nanang, nalabas mo't una yun ti panagsasauyo iti asawak. Awan mo't madingar aramidan na kada kayo. Di da kailang aro din sungsong-batan. Ngam sa ukay lata asaw. Makapahay blood mo't ti kastang aramidan nyo, nanang. Kahit tanya kumaita. Siyak ti apam. Apaan nak ngaydam. Gapulang ita asawam. Ay di nakman sungba-sungbatan nakasta si Kadenbar. Kasanumot ngamin. Aglablabos kayo, nanang. Awan mo't madingar aramidan ti asawa kada kayo. Nakasingsing patupay kada kayo. Ngim kastakit din ti tratayo kan kwa na. Nasingpalt. Singpalt kita ba isaw? Wano saan? Agin si singpalt. Agin wawalays. Ngam jay magkayam cellphone na ti pindo-pindotan na. Gusto, nanang.
Pangasiyo ko, mamat. Embag pa di asawa ni Manong mo, an Albert. Dakkel ti pakairanutan kun kuana. Ta asawa ngay, pulos. Ang padadalaang iti asawa ni Ronald. Puwek! Naiturog ko gayam dito yung sofa. Agalas 3 iti malam. Ay, namagaan mat siguro dagiti linaba. Mapan ko akasan yan. Iti kas na makupin kon.